Karensan kelalong kabalapan kre nakabantawan penong ya kalumpung ya kop set knam balatip ya ka kung ka Meghalaya State Archery Championship. Kaban penong ya ka deka Archery Association of Meghalaya AAM. Ya ka balayarap an kershan lang dakatanat jong ka Directorate of Sports and Youth Affairs ka Sorkar Jala. Ya ka ni kalumpung ba ya kop set knam. Ka AAM kan pelong ya ka hakilay singi. Kata na do lasay ka singi hat majay jong katayo. Haja ka set knam archery shooting range jong ka sai STC Nehu. Bakan kut haka singi palay. Kakong san banlet ban pli ya ka perda kan ni ka jingakop de kakong Isa Wanda Lalu IAS Secretary Sports and Youth Affairs Department ka Sorkar Jala. Kat kumbalapan krel ayo jingtip bagi nongwan na shimbenta siya kaniga jingakom na baro ki district ki badan haga jala kila 1 point na do menta kasingi hakabaya kaniga jingakom on penlong haka yakop siat kenhun team para marway individual jongka recurve bat ka compound. Ban syukir tiang dien kendiat shua ka jingsdang kaniga limpung kaya lek kai set knam haka jala la ban ong bakala don kidak jongka jingkiu kabala wan hadin bagi nongelek kai ke jela kilala banyo ban kur arteli kita kemaksiar bat kawe kita kemarnong naka first Khelo India Tribal Games bala long hau benai yayong menta kasnam. Nalor kata layo jingtip baka jingtmu halendet ke jing penlong ya ka jingakom kalong ru ban pen kre ban semadan ya laki rang bat thayelek kai ke batbet bat bakan sai ban mikmat ya ka jela syaka lumpung ba elek kai 39th National Games kaban long haka ni jela house nam arza arpunyo.